For asem kesi bi esi ewo ye Makola market wa say Makola market for omu ni omonye emfa hom na eja kesi bi na epie mu ewo hono ma residents na wo hono omu ni omonye omu ho krakrakrakra ye na eja no esi ewo ye abanso dan bi so na fire tankers anase fire service for fire tenders for muko piemu ewo hono intremu ababe piemu ne say cars mienu akese mienu ni nyina omunsi omudugu building no so ni nye echi kra no insuo na sanso still eja no endumie emu ehusue ama Makola market for ehwehwe omuye pa because ejuma kakra obi ne store obi akakra obenya bibi kakra free ho etimi ahwe ne busuafo no etimi ade abo ne bra ne no ene ne de ehwe na do for yenkonko hwe video ne ba ansam ne ato aso Depende for a good year, Pagana. Depende for so wo bompaya no wa bompaya kese pa ama afoforo no ma omo try to make life okay and as comfortable enough for themselves and so ni nature na way ene kwakopie mu na adofo wonim se Ghana so de bibia na ye politicize issues ewo oman mu ama nkofo dodo na omuyam ehwehwe mo wansam no pa wo hwe ne ekoso ewo man Ghana mu a se na ende kakra ntokwa ene se na Ghana fo dodo na express omo anger to the president of this particular country na Nana Dankwa Akufo-Addo no ama fo dodo na etusu se wadie akwaya Ghana fo ebimu ana omo yasade no so ne ye too much GH ni egusu edi nsem na chi sese amene wo kasa yankofo bi akwakopie mu ewo hono ma se omo chichichi nsem no mu nchemu ne nam so adi eja no in the first place say free abanso dan na ase anambo say free eso sese adade yentimi entry enti enunti ene yato yankofo ni bi akọ abonte so mo nkoje nsem no mu nchemu na later yetimi ede aba beso mo na mo so matimi ehu ne nam so eja no esiye na menemo the political issues in this particular country and it's na nkofo politicize nyema yi medemo ko 2020 parliamentary and presidential election some meka during the time demonstrations APP mu akase na se wo be hwe ne siye 2020 parliamentary and presidential election muamunim during the time of demonstrations no na market ahodo pa ana na ehwe ewo man mu eno ana ma nkofo dodo na omoyam ehwehwehwe omo efa nsem no se na ehwete na Ghana for any abre Nana Dankwa Akufo-Addo na omo express omo anger ne akoso ewo man mu antwe yie no makankan so ni nyina echi Nana Dankwa ebu nani egusu no ye hu ne se kwese nkofo bi ana omo de omo ehwe nsem no mu na mom emu no kware de yegusu edi echi se mpe yentimi emeki conclusion bia ewo mu eno ene ni na esise ni na ehu se eba no political hospital na nkofo no omo ndwen ye ho kwakrakra ye na eba omo ene omo busuafo eno pe no madwen ewo ho ene kakra be ko omo botom nti se wo vote a na wadwen hu eye pam na adofo ye ko nsem yi eso yegusu edi sori mo nim se ene dem ananse ye dundum light nkaka
kakra ECG phone so mo hu e wo mu bi pam se mo bedum light na e wo be hia se mo be bo amane enye se mo de timetable abetu dwa na ne se eno ano no mo ya schedule na na mo toto e bo timetable ni kwa be pie mu kra ewie kra na enye de bia da na enye nkofu dodo na ana ate enti e be hu e wo be hia se mo ba bedum dwa na mo nim se the next day ana mo ba bedum light yi na mo ya de mo inform the public opinion people and now say journalists for na ometimi ayede ade asem our betu dwa so that people will get to know what is actually going on, how to prepare themselves. Anya so kra no se si ade yi na yeso ye hu ewo mu bi ye na ye ba be hu say ECG for o ma start dum light inti awu be hia say ye no ma ye wo eye oman mu te be pie afri eye fia ansa na wo shop mpokra mpo na minim say na dodo na ye excuse ni say akronfo be ma nti ye be so light ni esusu ye yam hwehwehwe enu nti batini ni nature na akronfo no ba owie bio ojebi enso so wan hwe ye na odidagya onyema esusu na say ja toma me na ye me yan kra say enye wo pa shop ebetene akwaye afoforo so nti ye nyina ye nya hwe ye e wo honom ye be free ye shop mu ye be free ye dan mu ye ndundundundum ye nyema ansa na ye free wo afi so na ye ba the light anansa eja hwehwehwe stores na na ye nyina ye ni most of the courses obekọ shops ahudo no nkeka market no obi wo ha oho na nebusuanfo ni na ebehia edidi into oho ana onua na duane saa nyema yo ni na ese ye check ese ye pa impendifo committee for station masters minim na mu ye wo market ho mo dia nansa mo de tax mo nya hwe wo ho no mo check saa nyema wo ni nyina ehia mo ye station masters wo nyina ehye mo nsa mo check abaye for mo de tax wo ho no ese saa nyema wo ni na mo ni eni ho ya mo ni anum sa musika na mo je na mo de hye mo ho mo mo ni eni de saa nyema wo ni nachi na afoforo adofo say sangofu we check say wan so o check because when na bebo wa ho ban bebo wa djuma no ho ban ebesa so bo obusuan bi so ho ban enti mo mamoni eni echi afesu ye ni egusu edi ensem nechi na ye chichichi emu efutuo no so de na ehu behia say moko market pia nyema ye kwaso wo man mu pa entwenyi kokokokka de biada no bibisi a na ye de bo aban for echi no na ye so ye hwe ye life emu adofo Arobo sama wo omanga na mu say the corruption dey will be pia even the marketplaces or how anom practice corruption papa ye pam ogo market centers or ho na bo say 1 meter serve over 10 people, over 15, over 20 people. Meter ba kupeno serve more than ni nature crab so mo ko no illegal connection. Is the ejatom say papa there is a market ni na ayede akwakohwe. Enwo be hia sesa nyema woni na ye be check afen so o peke nkofo a o be check o electric system no ema no bisa wo say san nkofo no are professionals and are they good at what they are doing? Do they have the certificate to prove that in fact whatever they are doing they are qualified enough to do it in the first place? If we know work say obi wa we share djuma no only one certificate or nothing that proves that he is qualified enough and so now the djuma na amano obeyi ade na wie bo wa hwe Ghana corruption sana mekan e wo be bia abro any be ye Ghana for papa ye obi wa wo na djuma no obese kakra sena anya oye kakra wi a obesa so afre no asaso be front abro no odibedi ehun be hia so be pick professionals because onu no dey onim say the credibility should be important to him warranty and so eda ho nti wo ye bibi na ankoyi a obeko atia no nti ni na wo nyina mfutuo se man nyina se ye fa ede boy bra adofo me sena mekan no ya tutu ya nkrofo akọ makola market wa mo kwakọje ensem no emu entremu nti etre no ni anam so ni na anasa the detailed information ni na ye de ba be so mo so too much GH. More subscribe to your tell them. More subscribe to too much GH. Can we say about the stories about politics, lifestyle, business, and also entertainment and and no. Sena mekano asem no sense anya de be catch all da. And I also yan kan na tesensem no ensi me amede and then semi abromo midi and e pia bro ni mo idol factory back that's ne ye be san so ehia makramo.